Landzela indzaba yagogo lwavela laphiyana emoyeni kumali yaduma kokuthi watholakala ekuseni kusolakala kokuthi uyathakatha umsakazo we-channel emaswati lomhla uthola ithuba lokuthi sowuvakashele laphiyana kumadonsa mhlambe kubani labahlala eceleni kwakhe sowuve ukuthi engabe gogo bamati angimuntu lonjani. Inokho akasimelana uchazile lohlala nagogo kokuthi ngeke amphikele gogo kulandzela kokuthi kuningi lebekakwati ngaye kodwa-ke ungumuntu lose athi kabedelikile engqondweni. Wake vele walapha lokulapha waba inyanga bekavama kwentela abantu timbita asite abantu angeke simphikele kangakanani ukuthi maybe akusuye maybe kunjani kodwa lesingakusho nje sine lo ukuthi ke ngiyavama lokuthi mina ngihle ngithatha omhlola lesinye isikhathi ngimside into engiqhumbe ngimthengela kona wake lomunye kunalomunye gogo lana maneke angeke ngimadi kahle igama lakhe ngihle ngiyalikhohlwa leligama lakhe bathi wanalomunye gogo ke wake wambita mtsakatsi bathi wakwamkhanza ashuka umhlabathi emgwaqweni ngathi kukhona ngala ngenhlangala wambita athi yona mtsakatsi wena wentani lapho ngoba wenta lokuganga kwakho lokuthakatha kwakho akashiya ke gogo sibanze phansi abaleke lokunenge ke angeke sikwadi longakanani ngoba umuntu angeke umgatha angeke futhi uhlale naye ulalela la khona kephana ke lengakusho ngasho ukuthi labanye baqinisile ngasho ukuthi labanye abakagcinisi kephana ke angeke simphikele wena okuningi lesingakusho nje wena abangwane vele ukunyanga ke bukhona solo upflu Sipho akasimelane yena uthi te gogo ngekumati kwakhe ubathi angimuntu lo phile sakami uyinyanga kodwa ngimathe usulapha depi tukulana manje ngani sekuvela labathi bantu masemkhipha active bathi ungumuntu longaphili kahle enhloko ngimataphila mina ngeva kusibake bambamba ngala kumali yaduma Wohlala la celeni kwakhe wena. Ngihlala eceleni kwakhe. Tigulane tiyeda nje la. Ngake ngasibona. Ukhona la ngambona la ngekhaya. Kodwa umsebenzi wakhe vele wekwelapha. Ukulapha yelapha yena. Siyabonga baba. Indzabeni channel emaswati ngijustice wakadlamini ngamanzini.